Assalamu alaikum. Men mына Aqturpaqdagi akalarimiz diqondar вообще cho'chuvangizlar, guruch oshol ele bağdan. Ondan keyin aluvchilar ayvay suyunib ketdi o'xshaydi. Bu biraz o'zizliklar uchun azmaz bunda qimmat azmaz tushirishdi-chi. O'shandaqdan kelib olaverasizlar. Bugun Targovoy bozorindamiz mana. Shu Targovoy bozorda matn o'zgartirishingiz kerak. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Bir qirg'izcha menda ot qo'yib, ne dedingizlar? Mana hozir guruch bozorda bir qator bağlardı tartib ko'rgazib ketamiz. Guruch arzandadi deydi. Shundag'inda arzandadimi, je oshol bo'ydan bu juringizlar. Cho'g'i bilamiz hozir. Qochinglar Hasan aka, juraverbey, videoga to'sqol bo'lib жатасыз. Tuğanlar. Ушул жерде 15 сотық жер теп-тегиз мына тегиздеп койгон сатылат. Кызыл китеби, документтери бүт бардыгы бар. Мына үйлөр түшүп жатат. Мына бул жакка дагы үйлөр түшкөн. Мына шу үйгө кошуна болосуздар. 15 сотық жер мына, 15 сотық жер. Базарга жап-жакын. Хамелеон базарын көрдүңүздөрбү? Ошол базар Кадамжай району Исхак Болоткан айыл аймагы. Мына ушул жер арзан эле баада. Basındagы даңгал мына айтып коебуз мына. Эси дагы март адам экен. Ачык эле айтып, 1,5 миллион сом кеми бар мына. Бул жагы жол. Мына ушул жер жол болот ошондо. Бул жер жол. Жолдон кийин бул бети мына 15 сотық жер. Төмөндөгү номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар. Менен өзү жер сурагандар, жер сатыла турган жер барбы дегендер аябай көп эле ушул айылда дагычы. Мына сиздерге жер. Чалыңыздар ушул номерге. Assalamu alaikum. Bu ne degen guruç eken ece? Jaydari. En korozları bu? Ekinchi yilga. Ekinchi yilga ha? En kuchlileri pazarga chiqmaydi ha? Ya kuchlileri bir yerga chiqish qiyin. Qancha hozir bu? Qancha bo'lib turibdi shu? Mana ekinchi yil hektari 100 so'm. 100 so'm? Buna butunlari 200. Guruç arzandadi degeni kim bu? Salamat qanday? Yaxshi bo'lsin, den-so'ng Yo'q, bir deyli. Bir değil ha? Arzandadi. Muzroslar bugun sal ko'tarildi. Muzroslar qancha bo'ldi? Muzroslar bugun 85 gacha chiqdi. Murda da o'shonday o'lchida. 75 gacha tushdi. 75 gacha tushib 85 ga chiqib. Driverkichi bayog'i. Lazerchi. Lazer. Lazerni bilmayman. Ya narg'i bu yerda bor, bu yerda yo'q. Lazer mi? Ece lazer guruch barmi? Batasi bor. Lazer guruch qancha bo'lib turadi o'zi? 30dan 115, 115dan 130 gacha ha? Dag'in qaysinisi bor edi? Andijoni bor ha? Andijon bor. Qana? Novi? Bular bizros. O narchiga. Andijon qancha bo'lib turadi? Bunda shunday. 120. Eng arzon bayog'i nima deb qo'ydi? 85. Andijon, lazer, ta qaysi bor ele? Uzros, Jaydari. Andijon, lazer, Uzros, Jaydari. Lazer bor. Lazer hozir 130 dedingiz ha? 115, 120. Bo'ldi. Eng arzoni Uzros ekan. Mana Uzros. Bunaki videoga tarttasingmi deb o'zi cho'chib ketdi. Mana guruch bozor. Assalomu alaykum. Bu qaysi sorti guruchlardan? Jaydari bu. Jaydari? Eng kuchli Jaydarimi? Qanday? Qanchadan bo'ldi Jaydari? 250 to'g'ri kami bor. 250 kami bor ekan ha? O'tganda nima bardig'ilar duv qilishib, so'z qilishadi, guruch arzonlab ketdi deb. O'shol ele bo'ydanmi? Yo'q, guruch qimmat odam emas ekan. Qimmat odam. Qo'shib o'tadi deb. Bu oqsoqol taniyman buni oqsoqolni. Emeler qancha bo'ldi? Lazer, Andijon, nima? Eng arzoni qaysi sort? Eng arzon Uzros ha? Qancha bo'ldi o'shal? 80 so'm mana. 115 dan 130 so'mgacha ekan. Sizda qaysi sorti? Jaydari ha? 250 ha? 250. Bular qancha saqtaldi bular? Birele sezon ha? Yapamiz mana gel. Apamiz qo'lni qarmab qo'yaylik. Assalomu alaykum opa. Bozoringizni bersin. Dehqonsiz da? Chiniga dehqon ekan apamiz mana bozoringiz bersin. Bakay. Shunchalik bir jo'nokoy, shunchalik bir bunday juda nur chachirab turgan dehqonlar, chiniga dehqonlar. Kichipeyda bu yerni 50 dag'i shuna qarasanglar, kengiri juraverasizlar. Oshtoz, Bishkek, Jallovatqa qarab, büt bar jo'q ушул жерден мына камсыздайт мына ошо акаларыбыздын бардыгы
Арасында дыйкандары дагы бар, баягы алып сатарлары дагы бар, толтурачы. Шустерлери дагы бар дегенде, бирок дыйкандары көп. Мынакей. Assalomu alaykum. Qandays? Qaysi sortlari bular? Bu maydalar ekan, ha? Qanchadan bular? Hemen dikizdiler. Dıykan akabız. Bilbeyt dağı buna bu. Boğanı koyduğun dağı bilbeyt buna. Çınır. Yaklanlardan çok bir şey var. Buna kişi mi? Kaçıp gitti buna gel buna. Özün tarttı. Özün tarttı geldi, özün tartıp koyuyoruz ha. Negizi kançadan dolu tuttular? Reis ha. Akabız. Tek kolumuz karmap koyama. Çınığı dıykan eken buna gel. Bilbeyim deyit buna. Hop çıktım ede. Boğasındağı bilbeyim deyit. Ece alın. Eceğiz. Surancı. Yok, bu жақtan surancı basın bilbeyimiz deydi, bileyle. Nega bilmaydi? Ya siz bilet okşayız. Kança son ekan bu? Şu menem olsun. 25? Yürüm üzere bu жаққа жылайды. Ол жерде дағы оoo. Assalamualaikum. Atışımız açalım. Assalamualaikum. Adam yapın. Bize küsür işler yaxşı mı? Yaşınıza gaz ke, mal bazarga ötüp keleyin. Oldu. Buna. En küçük gürüşler 250 som eken. Ondan keyingisi en arzanı lazer eken 85 somdan. Ondan keyin janağı Andijan menen Uzros. Jo Uzros 85 dedi be. Jo Uzros menen Andijan emeken. Ya assalomu alaykum. Qandaysiz? Alutasiz? Ne degen sort eken bu? Uzros degan sort ekan. Afas. Qanchadan bol o'tadi? 80dan. 80dan ha. Eng arzoni Uzros ekan ha. Nega narxlar qimmat? Apa 115, 130 deydi lazer menen. Andijan. Qiymatli dedi. Buyur shundaqa. Özünüzler egesizlermi? Ha, yaxshi. Ama nimaga chiqarishadi? Ya, siz o'tib halva qilmangda, unaqa qilin. Nimaga chiqarishib yuboradi deb qarasangiz, men ochib qo'yibdi. Qatta bulakalarimiz bor. Mana bozor mana o jaqdan o'tdim, olishadi, shu jaqdan da chiqib ketishyapti. Mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday saqlaylar? Senga uchrashib qo'yaylik. Tart. Qandaysiz? Gürüşlerde arzandatib yaxshi qilibsizlar. Ha? Bir elga ham xizmat qilayin debsizlar da. Ne degan sort bu? Bu Andijan degan. Qanchadan bol o'tadi? Hozir mana shu saqalda bir qat 80dan. 80dan? Juda sotda 80. Bir qat degan. Qancha kilo chiqadi bu endi? 25 kilo. 5 kilo, bozoringizlar bersin. Andijan 85. Bu yoqqa kecham nimaga dag'i? Mal bozorga жүрелем mana. Şu yerden alaverasizlar. Şul yerden ketyapti mana mana. Mana şul o'tirib жүктеп atqanlarning bardigi mana jo'natyapti mana. Biznesmen akalari ушул бойдон Бишкек, Алжагы, Эсенги, Россия, Казакстан, Өзбекстан болуп бүт ошо жактарга кетет mana. Дыйкандарга дагы рахмат. Аллах ден соолук берип, иштерине ийгилик болуп, ушинтип тынчтык боло берсин өлкөбүздө. Орозго да ден соолук каалап кое бериңиздер. Ушундай видеолорду тапып берсин. Сиздерге жарнама. Мен азыр Кадамжай району Шады айылында турам. О, мечит, Шадыдагы чоң мечит билесиздер, мына баш көрүнүп турат. Ошол жерден бир аз эле өтүп туруп батыш тарапка бурулганда, бир аз жүргөндө эле мына ушул жерде ушул жер сатылат экен. 15 сотик. Караңыздар мына. Суу кене, суудун башы, документтер бар, кып-кызыл документтер да бар. Үй салса болот. Бул жагы оно кошунан Песка блокко чейин. Бул жагы ошол өрүктөр гүлдөгөн. Ак өрүккө чейин. Мына. Караңыздар. Бисмилlah деп нар жагы тосулганын көрсөтөйүн мына. Баасы келишим түрдө дейт. Төмөндөгү номерлерге срочно чалыңыздар. Өтө срочно мына арзан чыгып калды. Эс ушунчалык суранды. Эми баасын келишим түрдө деп кое бергиле депчи. Эми кимде ким алгысы келсе, жакса кызыгып, эч кандай бир мээнет кетпейт. Болгону бир аз убактыңыздар кетет. Төмөндөгү номерлерге чалып сурайсыздар. Алып коюңуздар.